O so you here? Pasabot, interesado ka sa akong intro VA course. Naka-enroll na siguro ka or wala pa, maayo nang makakita ka nga video first. Para ma-sure lang nato nga we are on the same page. Now, this intro VA course is intended o gidesign gini siya para sa mga newbies, aspiring, o katong mga wala ba dyan idea unsa ning freelancing or VA world. However, katong mga nanapoy mga experience o katong mga gusto lang jud magka-refresher o gusto mo start sa pinakatama nga way, na-enjoy po din nila na course. So if you are looking for a course wherein it will help you to have full understanding of what freelancing is, then probably naka sa right place karong adlaw. Kan siguro kapangutana karon like, unsa man ang course flow ani sir? Unsa may schedule ani namang ko'y trabaho? Now let me explain it to you. Amo ang course is a mixture of recorded and live Q&A. Amo ang recorded videos or ako ang recorded videos is naka-drip feed. Pasabot ana na kay 4 videos na i-go throughout the week. Kada adlaw na ay video nga release every 8 in the morning. So video 1 ma-release on Monday, video 2 ma-release on Tuesday, video 3, 4, sunod-sunod na natin ako isa-isahon. And every video na exercises para mas ma-feel ninyo nga na accountability. Kaya kung nangita mo kurso nga wala mo himuon, igo ra mo magtan-aw or i-fast forward ang video, human mag-expect mo nga na certificate sa end, well, this is not the place for you. You have to work hard for it. Just like kung magtrabaho ka or anything else, kailangan nimo pagtrabahuan. Actually, fun ang exercises tungod kay na ay mga ubay-ubay na mga tasks na kailangan ni himuon. By the end of the week, it can be Friday, Saturday, or Sunday na atay live Q&A. Pero i-inform mo in advance para maka-appeal mo. Ug kung di pa kayo mo anak committed onto learning or wala jud mi oras karong panahon na, now probably this is not the course for you. Kay mag-expect ko committed jud mi ug gustuhon gid ninyo na humanon ning kurso with the best that you can. You will have your own dashboard, you will have your own videos dito makitaan. Dili ni siya basta-basta ha kasi you will have logins na ikaw rin maka-access. Now if you are still interested, hala, padayon, enroll mo dito ka. Kita-kita ta sa classroom ug makita-kita ta sa live Q&A. Daghang salamat.